Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kurero twumva amasaha yo igicamunsi cy'umugisha, kurero twumva amasaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 28 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, icyitwa imirwano ikomeye cyane no mu gihugu cy'u Burundi rwose ikomeje guca ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko muri studio D ntago ni ngenyine, ndi kumwe n'umuvanime Bwana Karimba Aimable. Igitondo cyiza, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha Bwana Moses, igitondo cy'umugisha ku bakunzi ba Dunia Nikote TV. Uzimamvu vuze se ngo igitondo cyiza nuko mu gitondo utabonetse, ubwo ahubwo n'igicamunsi cyiza nacyo turakikwifurisha. Igicamunsi cyiza Bwana Moses. Ubwo byose hamwe rwose turakwakira. Mu gitondo ntiwari wabonetse mu buryo bwihariye, wari wagiye gushaka amakuru, ariko nyine birumvikana yuko tukwakiriye mu gitondo tukanakwakira mu gicamunsi, ubwo nyine turakwakiriye. Birumvikana rero n'amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politike na diplomasi by'umwihariko. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa makuru, reka tubanze dusuze abantu badukurikira bari hirya no hino. Hari abantu badukurikira by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari Cibitoki, baba bari muri Coline Munanira, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Kinazi, baba bari mu bice bigiye bitandukanye, bakadukurikira cyane rwose bibereye mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako bari mu gihugu cya Uganda, baba bari Kenya, Malawi, Tanzania, South Africa, hose baba hari gatanu kuri kagenzi kako. Turabasuje ariko kandi rwose tubahaye nikaze. Turasuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko baba bari ku mugabane w'Uburayi mu ntara gatatu diaspora, Canada, baba bari United Kingdom, baba bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi n'Ubufaransa. Turabasuza cyane ari nako kandi tubaha ikaze kuri Dunia Nikote TV. Bwana Karimba Aimable, ngira ngo ni byinshi cyane tugiye kuba tugarukaho, turaza kuba tuvuga kuri byinshi, ariko ubu tuvugana nyemerera by'umwihariko duhite duhera ku nkuru navuga ko idasanzwe, by'umwihariko ikomeje kugenda ivugisha benshi, inkuru ikomeje kugenda yandikwa henshi kuri social media Burundi. Ni inkuru namaze kubona irimo igaragaza ko ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi gisa nkaho kiri mu icuraburindi. Urumva gisa nkaho kiri mu icuraburindi. Impamvu kiri mu icuraburindi ni ibitero bisa nkaho birimo biragenda bihagaragara mu masaha y'ijoro. Ngira ngo wenda ibyo bintu tugiye kubyinjiramo, tubigarukaho ndetse tubikomozeho gatanu kuri kagenzi kako. Tuze kugaruka by'umwihariko ku kigendanye no kuganiriza ingabo bamwe mu bajenerali bakomeye ku isaha y'ijoro. Ni amakuru angezeho mu kanya. Habaye inama idasanzwe, ikaba ari inama yakozwe rwihishwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubundi bwo byamaze kuba rwihishwa ko byarangiye twabimenya. Byarabimenye itaranabiyona. Cyokora byamenyekanye, ahubwo ikibazo abo tuje kwibwira, ubwo ndavuga abarundi, yenda nibo bashobora kuba batabimenye. Oya na benshi muri bo baba babimenye. Abo ba generali baba ari abagabo cyangwa se n'abagore, baba bafite abagabo bafite abagore, bagomba kuba babiganiriye n'imiryango yabo, kandi imiryango n'ubundi niyo dukuramo amakuru. Abo basirikare nibo dukuramo amakuru. Yego, birumvikana ngira ngo turaza kuba byose tubikomozo, ariko kandi rwose tubiva imuzi n'imuzingo. Ni inama yavugaga kuki ese bimeze bite. Turaza gusimbukira by'umwihariko hano za Cibitoki, turebere hamwe. Bamenye ko hageze abasirikare baturutse mu gihugu cya Malawi bagera kuri 3. Abo basirikare baje kwigisha abarundi ngo kurasisha imbunda nini. Ako se Malawi ubutumwa bwa SADC bwarayinaniye hariya mu gihugu cy'abaturanyi. Yego, none amahirwe isigaje nayo kwigisha abasirikare b'abarundi kurwana. None nimba ntibahuriye yose, ubwo bashoboye kuba barabonye urwego bariho. Yes, turaza kuba twikomozaho by'umwihariko. Turaza kugaruka Bujumbura tubabwire se situation ihagaze ite ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Turaza kuba tuhavuga byinshi. Nimba utari wakora subscribe rero yikore kugira ngo tuze kugenda tugendana neza, kugira ngo ibintu bize kugenda bigenda neza. Ariko Bwana Karimba Aimable, umaze iminsi ukurikira byinshi, wabonye amagambo uwitwa Neva amaze iminsi atangaza avuga yuko ngo u Rwanda ngo ibyo rushaka gukorera igihugu cy'u Burundi ngo bidashoboka, ndetse anagaragaza ko ngo igihugu cy'u Burundi ngo kirifise gifite abasirikare. Ibi bintu umaze iminsi ubibona?
ibi bintu rero maze iminsi mbibona bwana Moses kandi maze iminsi mbikoraho ubusesenguzi bwimbitse naje gusanga ikiri gutuma uyu perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva igikomeje kugenda gituma avuga no magambo nta kindi nuko ashaka gusa naho atambika igihu ku baturage b'igihugu cye ngo abagaragarize yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo gishaka kubashyira mu bibazo aricyo gishaka kubashyira mu maga ariko yirengagije cyane yuko icyitwa Red Tabara imitwe UPR imitwe ya FRB n'indi itandukanye buri imitwe irwanya igihugu cy'u Burundi ni myinshi cyangwa irwanya Evariste Ndayishimiye ni myinshi noneho araza mu ishusho yo kugaragaza igihugu cy'u Rwanda bitewe nuko usanzwe uzi ko n'ubundi ari inshuti cyane magara ya Kisekedi Shirombo n'abanyepolitike b'igihugu cya Kongo agashaka kubigaragaza nyine muri iyi shusho anagaragaza yuko ashaka guharabika igihugu cy'u Rwanda ariko arabizi neza 100% niyo mwamwiciye muri babiri hano agiye kukubwiza ukuri yakubwira ko kuri guhari abari kurwanya icyitwa Evariste Ndayishimiye n'abashaka kumukuraho naho bahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Yes, birumvikana ngira ngo ni byinshi cyane ngira ngo ariko si muri si ibintu bizwi. Red Tabara se ntari utayizi. Red Tabara hari utayizi. Red Tabara n'utayiza amenye ko ari umutwe urwanya. Hari n'indi mitwe myinshi njya numva ngo ni za UPC n'ibiki. FRB na UPR n'indi itandukanye. Tugiye kwirondora za FNL zo sizo mu. Ubwo mba nayisimbutse ariko iyo yose ni yirwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi kandi myinshi kubwira yuko icyo ikirwaniye ari uburenganzira n'ubuzima bakugaragaza n'ingingo zirenga igihumbi ko kugasanga ibyo bintu byumvikana kandi bigaragara kandi ngo bagomba gusubiraho perezida w'igihugu nta buriyo ngira ngo twagiye twumva Red Tabara inshuro nyinshi mu byo ikunze kuvuga igaragaza yuko igomba kuzasubira mu gihugu cy'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva atakibarizwa ku ntebe y'ubutegetsi ngira ngo ibi bintu reka tubiveho by'umwihariko duhite twikomereza hari amakuru menshi rwose arebana n'umutekano politike na diplomasi tugomba kuza kuvugaho byinshi tugaruke gato ku nkuru idasanzwe y'abanyasomaliya ari abanyasomaliya ni 4 ni 3 ni 4 ariko bamaze kugera hano mu gihugu cy'u Burundi ku isaha z'ijoro nakona abanyamarawi nibeshye mu nyihanganire aba rero nta kindi bajemo ni mu bikorwa bidasanzwe byo gukora ibishoboka byose kugira ngo bahangane n'icyitwa n'ubundi Red Tabara n'izi za Red Tabara ndetse banongera imitekano ku mupaka ariko abangaba ngo barigisha imbunda rini gusa birumvikana rero ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ndetse turi buze kugoma dukurikirana mu byinshi gusa sinagenda ntakubajije ikibazo ibi bintu biraza gutuma se hari ikintu kidasanzwe gihinduka ku ruhande rw'uko Malawi iri gutoza abasirikare b'u Burundi nge ndebe mu mboni zanjye ndi kubona yuko aba basirikare ba Malawi baje gutoza igisirikare cy'u Burundi nta musaruro komeza nta kibazo nta musaruro muzima navuga yuko bari buze gutanga kuko twagiye tubona abasirikare b'abarundi bitoreza iyo za South Africa batojwe na bari abasirikare twagiye tubona abasirikare b'abarundi bajyana iyo mu Bufaransa no mu Bubiligi bariyo bagiye ngo kwiga amasomo ya gisirikare ariko aba bagaruka tukabona umusaruro batanze naho huriye n'ibyo igihugu cy'u Burundi basirikare bavuga cyane kuri abantu bakomeje kugenda basupporting igisirikare cy'u Burundi ngo kwitoza zaba ari izimbona nini cyangwa n'intoya byose n'ubundi bihuriramo hamwe ugasanga n'uri gisirikare cy'u Burundi cyafite cya kintu cyitwa kujagarara ndetse kandi ikintu cyitwa ingengabitekerezo cyane ikomeje no guteza ikintu cyitwa imbaraga nke hagati mu gisirikare cy'u Burundi. Yes, birumvikana rero ibyo ni ibintu bikomeye bikomeje kugenda n'ubundi bituma ibintu bikomeza kugenda byindwa isura uko bwije nuko bukeye. Tugaruke gato ku makuru arebana n'umutekano politike na diplomasi by'umwihariko arimo aturuka hano za Gitega. Turebera hamwe zimwe mu nama zidasanzwe zaraye zibaye ikaba ari imwe mu nama iremereye cyane rwose yakozwe n'abasirikare bakomeye gusa no mu gihugu cy'u Burundi amapeti y'abagenerali gusa ndetse n'abakoloneli bake
ni inama rero yagarutse kuri byinshi Bwana Kalimba Aimable by'umwihariko yiga ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'inama yigaga ku kijyanye n'ibihugu bihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, ndetse n'uburyo umutekano ku mpande zombi uhagaze. Birumvikana yuko rero ari ibintu mpamya nashidikanya yuko bitari byoroshye. Bwana Kalimba Aimable ndagira ngo nkwibarize ikibazo hagati aha, izi nama zidashira, izi nama zikomeje kugenda zigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ibi bintu tuze kubyita iki? Tuze kubyita kurebera hamwe uburyo washobora guserevinga ikibazo cy'umutekano muke uri mu Burundi. ahangaha n'ubundi nama iyo ugiye kureba titire babitiriye izi nama zikorwa n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, bavuga yuko ari inama zo kurebera hamwe uburyo cy'umutekano w'igihugu cy'u Burundi wamera neza, cyangwa se bahindura imigirire n'imikorere y'ibiri gukorwa hagati mu banyepolitike cyangwa mu gisirikare, ariko ukagaruka kuri resultat z'ibyaturutse muri iyo nama ugasanga naho bihuriye na titire bari bise zino nama zabo, nubwo kenshi biri kuvuga yuko inama impamvu ziri kuza igitaraganya nuko hari ikikango gikomeye yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri 2. Abarwanya igisirikare cy'u Burundi n'ubutegetsi bw'u Burundi, n'abumvikana igisirikare cy'u Burundi n'ubutegetsi, ibi byose rero byamaze kubabana ikibazo gikomeye. Yes, birumvikana n'ubundi ni ibintu bishobora, ariko ndabona ibi bintu bikomeje. Igihugu cy'u Burundi gisa nkaho nacyo gifite ibintu bitazwi kandi birimo biritegurwa. Kuko ni igihugu kugeza magingo kimaze igihe kigaragaza yuko isaha n'isaha gishobora kwinjira mu intambara kandi gita buriya hari ibintu, hari ijambo ejo bundi nigeze kumva General Neva avuga ngo leta ya Kongo ngo yinjiye mu ntambara, ngo irangije ibazana mu ntambara, ngo ubwo rero rwose ngo Kongo ngiramutse izotsindwa ngo ibyo byose byabazwa Tshisekedi. Kuko ngo niwe winjiye mu ntambara, kandi mbona kwinjira mu ntambara kwa Kongo n'u Burundi bukayinjiramo bishobora kugira ikibazo ku witwa General Neva n'igihugu cye. Kuko birumvikana ntago waba waratanze rugari cyangwa se waratatse umuntu muri noneho aze kugenza umupaka muhana imbibi we aguhe akanya ko guhomeka kandi waramwatatse mu buryo bugaragarira buri wese. Ibi rero ni bimwe mu bintu nyine bishobora kuza gutuma ibintu bikomeza kugenda biba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse nacyo ubwacyo kigenda kikanga yuko isa ku isa ibintu bishobora kuza guhindura isura, yenda ku busaha ku buhanga bw'ibyuma bazi no kugenda baturebera iminota aho ibintu bigeze, kugira ngo ibintu bigende neza. Nubwo mbona uwari uri ku buhanga bw'ibyuma yateretseho kamera yarangiza agasa nk'uwirukanse, nyamuntu uze kuducungira kugira ngo tutaza kurambira abantu. Bwana Kalimba ndagira ngo by'umwihariko dukomeze gato tugaruke ku makuru arimo agenda aturuka hano za Cibitoki. Ni Cibitoki kugeza maginga ya na n'ubu igikomeje kugenda yongerwamo abasirikare benshi, kandi ibi bintu byo turaza kubyita iki? Ese birashoboka yuko Cibitoki abasirikare bagomba kurwana ku ruhande rwa guverinoma bose ariho baturuka, cyangwa n'ubundi ni abatorezwa nk'uko igisirikare gitoza abasirikare nyirizina bazava hamwe bave n'ahandi? Ku ruhande rwa Cibitoki urabona ko Cibitoki impamvu ikomeze kugenda isa naho yizererwamo cyane. Kiriya kigo cya gisirikare cya Cibitoki ni ikigo kirimo intwaro nyinshi, ndetse kandi binavuga yuko ariho igisirikare cy'u Burundi cyane gikunze gushyira imbaraga kurusha ibindi bigo bya gisirikare bya hano mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu ubona yuko imbaraga nyinshi ziraza kuva Cibitoki, ariko nanone tutirengagije yuko n'ahandi mu bindi bigo bya gisirikare cyangwa impande n'impande aho igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba cyakura abasirikare cyangwa cyadeployinga abasirikare hose ingufu zitahava. Yes, birumvikana rero Bwana Kalimba Aimable ati hose n'ubundi mu bigaragara byo ingufu zahava n'ahantu hatava ingufu. Ndagira ngo dukomeze, ngira ngo amakuru yo ndabona ari menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara Bujumbura mu masaha y'umugoroba. Uyu mutekano muke umaze igihe, ese Bwana Kalimba Aimable ibi bintu harabikurikiranye? Uyu mutekano muke wo ese kuba igihugu cy'u Burundi biri kuba bigahishwa nta ngorane bishobora kuza kubageraho, cyangwa se societe civile bikaba byabititeguye ibintu bibi bishobora kubisa ari isaha? Erega Bwana Moses, societe civile ahenshi n'ubundi ibibazo byabayemo
ubutegetsi cyangwa se abanyepolitike b'igihugu runaka iyo bagiranye ibibazo cyangwa se iyo igihugu runaka kirimo ibibazo bishingiye kuri politike cyangwa ibibazo bya gisirikare usanga icyitwa societe civile aricyo kibihuriramo n'ibibazo. Aha nanone turagaruka kuvuga ngo umutekano mukeya uri kuba mu bice bitandukanye byano mu gihugu cy'u Burundi ngo urahishwa, ntago wahisha ibintu byigaragaza. Yego, niba urusaku rw'amasasu rwavuze hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa se amasasu yavuze mu mujyi wa Bujumbura, umuturage bagomba kwibaza ese ni bande barasanye, yego, bari gupfa iki? Ibyo yamaze kubimenya bimuha kumenya uburyo ki agomba kurinda ubuzima bwe, niba ari no guhunga igihugu cye, niba ari no kukigumamo, byose akabikorera hamwe kandi mu rwego rwo kugira ngo arebe yuko ubuzima bwe yabukura mu kaga. Aha ndakubwiza ukuri ko ibintu byo biraje bikomere cyane kandi societe civile urabona ko yamaze guhumuka. Benshi muri bo batangiye rwose no kwaka amaviza yo kwigira mu bihugu byo hanze, mu Burayi, muri Amerika no muri Afurika, ibihugu birimo umutekano. Abenshi baraca mu nzira z'ubusamo bakaza, turababona mu bihugu bya hano hafi. Urabona yuko ibintu byakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yego Bwana Karimba, impamvu reka nkushimire nkwifurize kuguma guhirwa mu byo ukora byose ndetse n'abadukurikira. Yego urakoze cyane.